Badwam TV Badwam Jumadi so yada kwasinsia so dia semidika braya dia du so ya Ahosepe sister Sandy B oye guy enne adwuma na sa de na pie baby nti se ada obehu se mama be gina mu bia na se e de na akwa different level na se me gina mu den e de ma no fa na sa me de ma star bia bi se de nka wo ha ko be ye de ama woro ene ya joada nso na gugu nti ama woda ne mu aye nyunu wanya careful abeda ebe o se na Saturday na Sunday sorry ene ya joada nti me de Ahosepe ne bro se be ya obe kenya wo ho na wa ye adwuma na nsa ne ya be sha se kra na ma me fa se da ma Franco Trading Enterprise phones papa fee ene ho na fe eye HD plus subscribers and so atadwe ya te denne se si ade ye nya ne free to air enti no na eye Ahosepe na ye de bro wo na wo twe ye intamara hosam ya ye te ye ene se sinitwani kwadwon kansa lewin wanya nkwahia sawa wonim so wo bodawro efa ne movie a o premiere a country called Ghana wa wie nkran de ene okọ asante yes wa makomo se he fan na wo hwe sade nkwanhia ne si ye ne ambo kwabrane abomu nti ambulance kura ni around wo de wa akọhwe de si ye na wo twe wie mra then so ni nyina mu no nyame adom premiere ne de ba so nyame ye na dom de no ko hospital ba ye nti hu ni mfonyi bia ne se de plaster bia bo ne ni no efa ho ti de nyame ase yese se ne manager se ba ku bia no ka wono so ni pra no emu odensen kwadwon kansa de no ti yese rade se o heal wo mo nti no ne de no ni anim se na nka ayi eno ano no na no so ye wo hwa keke fusu one eye bless na kire se eya reho to omo na deda hoyi omo de no anu odin o keke kra de se aso no oda whole lifeless visa je se omo karu hu de we eye ya nyame kra na age wo mu nyame ti weekend yi an sheda nkokoko yesa se de nka ye peno no ti okoku to dwanu anu akai wo awrade hu ye mobo nso ni to saa ne de esre ni de mo bia nto no bo una ojo ka ne di se de ekura de to bo cause kwan ma ye tro nso na to flade afefa ba bi o mi nto ye bo boko ti esre awrade ne bambo no ewo won mo so kwadwo de ese e bia na wo kọ as ye hu se no ho de but eno no wanye careful o be wi akiri no honam ye bi e be ba so no ti esre awrade bambo ede emma womo na after lewin nkwanhia ne si ye ko hospital wie ye no se makatro se premiere ne de ba so ne nipa bai ne sofo pani kura so bai na nanom atutu ntoma no wo na efede na efepa nyame anim ni nyame adomo ma na ho de ne no tie ne e show ne wie ye kura ne oba be kasa se de Ghanafo titu kumasefo o mo ba ma no ye fe yenkotie lewin nsema ode atuja Adomo meda onyankopon ase sende ode mabaka monsa adom nyankopon anama ene metiase adia adum nyame ayama me no ebura adwen ene ntiase so ense adum nyame tiase no memre enyanso enti madam wasi yankopon shira adofo a ebaye nyina nananom nanayemanom MP Collins, the mission.
Nana one, because one here, me am an Nakanya Semai, or Nehama, and in Peru from a Shayina. Moving to yes, and came my mamma, as mamma, and ye. Pina put you say, program and muscle. It's as if this year, no. Nina Mia, a commentiasi. But as like I say, and my, yeah, papa, the age generation prophet, Steven Adom, say, that's it. Yada nyamia said the mal win in the team, no, and quite rather the FM woman, tea yano akaiwo. And here, dear course, so now what you ye, I was Santamante Monso, no. Na so when him say stone boy so nyame adom ne final exams no watchre you final exams no watchre you say result na ba say maye be hwade ya ne manaye say efe mu say family bond no ye adwuma nkranketo congratulations on my year we paper year at chese efe nti we that is one year there because when exams no we so nti aka results no daddy we are sure so true there so true ye there na niam nkra no ba yi ama wo no so wani so ka che ne nkwohwe nkra no say daddy wie ni exams no o ba fie ne ade omo ye de hia no no e fedodo ye hwebi. So this is me and my brother setting up a plan to surprise my daddy because he just wrote his last exam and he is done with his school. We are so excited and proud of him. I love surprises. We're trying to surprise Daddy. I can't wait to see it. And guess what, guys? When I thought the surprise was almost ruined, Mommy was still taking videos and laughing at me. I know you are excited to surprise your husband. Madam, please. You always like taking videos. Please. Madam. Listen to me. Please listen to me. I'm listening to you. Look at the poster I got him and look at the card I got him and look at the cute balloons. Oh, daddy. The stone boy no. We ni exam sekeke. Na daddy asem na nam di kan. Stone boy. Se ba pa na dia wo ha obe nkra ebedi wo ya ho. We exam we finish keke nye say ye the mark na ba ma daddy a pass ya na on pass nye say na make dey ba me che say so what my say ya they can't wait to see a result na say ba na we graduation be na big this stone so chere ni ye dey ti nkra mo ya dey na nkra dey oboa o mo ye ne ma kese so say dey ote no ma me wo madam we be ka say akansha na no nkra we mu no you be say computer babies. It's nice. See, Adam crowns mon way. I'm seeing video momentos so yeah. I dear. Na che once weekend you din birthday. She wa part 1 and 2. Say as a time you we say movie them say do part 12 and 13. Hey, say movie the omo ye che. Hey. Che wa din birthday na fe. Na wo hu che wa pa. As for 25 years. Oh. The grace in the toss on. Eh, Fedodo, eh? Honam, Chewa new. Chewa at 52. 6'2". And here Chewa at 32. 6'2", not that one, no. Once all your masho, my dear. And you know, being what? Your focus. Obi a dear, o can we anywhere ye through. Where you want you see. Yeah, we my fa birthday no see here. Now the adman kakra na fatu so hofo na hwe bibi ye ho ne ma ye ebe ye. Me ko mama fa Franco Trading Enterprise aseda ma no. Me so open Nokia, Samsung ne iPhone smart TVs ni nyina Franco e wo bi tabletop fridges wo ho Franco air conditioner so gibi. CCTV cameras no gibi fa bo office efie be bia onam bia no wo behunu ne a e koso
Franco ne number ni mpeke wo internet bia so tie dia make an nefa so wo pe product ni bia 0246 4223 38 0246 422338 and 0555 939311 now ne Franco Trading Enterprise akasa na kokoboyi ene afutuo ni nkaiboyi called ama HD Plus subscribers ya 13th June 2024 ya SES HD Plus Ghana HD channels they free to air to obia untua kapre free to air untua hwe wo multi TV no so untua hwe enti from 16th April no mo na wo mo ne say no new HD Plus subscription will be available enye adwuma enti na say June 13th one more free asie 3rd June to 13th June omo betua impatade de ama enti mesrel fre HD Plus number way 0242 439872 a endimpo enti omo wie sa part no omo atua compensation so de ama wona wo se wo tua de ema compensation tua no ebe ende 31st May nti number no 0242 439872 na so omo tua mpatade no de aba so pe omo ni obi ani problem bia bi nti yesra mo nsha no so emfamaye na from May 30th no so update to HD Plus decoder no sabe ya obetumi access free to air HD channels ni nyina bi untu ahwe channel so maye bibi kire wadwen a ko www.hdplus.com.gh na ne mpedifo nkasa medidi afia amankwa atamakula sedan koma ama ene director Boba Kofi ampede won adaroma omkyekere edemaye nti nyame ya adom o chena ho sepe besa ba mambo atman so ebeto ase yekwei metena se biem na afi nkomo ahodo bi wo ho a adaroma e wo se otie twen sisia